guys, Jamari here. So today is the birthday of our mother and we are currently celebrating it right now. But the content of this vlog will be the CHAM challenge, which is originated from Korea. So I am having a collaboration with my brother itself. So we're gonna use this one. Where is it? This hammer, plastic hammer. Like we're gonna use it by hitting our heads if we lose, but if we won, we're gonna hit our opponent's head and vice versa. So here is my collaborative friend. Just kidding. Here's my brother. So let us all welcome in my channel Mr. John Mikee Mercado, which is his channel is John's Film. Ta-da! Ta-da! He's currently wearing a helmet right now. He don't want me to hit his head because you know I am so great with this game and I guess I will win 100 pesos because this challenge, if I won, I'm gonna get 100 pesos from him. But when I lose, it is vice versa. I'm gonna give him 100 pesos. So guys, without further ado, let's get into the video. Bye guys! We're gonna pokpok the ulo. Okay. Okay. So this is the mechanic of the game. So ito yung mechanics ng game guys. Magtatagalog na lang tayo para mas Subscribe to my malinaw. channel, John's Film. John's Film. So, ang mechanics ng game ay... Space F-I-L-M. So, ang mechanics ng... Subscribe nyo ulit ako sa John's Film. Okay. Go na. Sa mechanics ng game na to ay kapag nag-cham, kunyari any direction yun guys, pag ganito, taas, tapos down. Sa mga Korean fanatics dyan, alam na alam. Oo, dapat alam nyo to. So, kapag ginawa ko dito, dapat yung ulo nyo is opposite. It's either dito, up, or down. Kasi kapag ginanyan ko yung kamay ko at sumunod yung ulo nyo ganon, mapupukpok ka. Must predict what is gonna do So, with his head. So guys, eto na ang ating first level. Oh, ganito yung laro. Thumbnail. Kunyari po. Okay. So, trial lang to guys. Tanggalin mo yung helmet mo. Madaya ka. Okay. Okay, so, ganito siya guys. Trial siya. So, halika dito ma. Dito ka sa gitna, dali. Ito yung pagpupukin namin. Ito yung Pupukin pagpupukin namin to, oh. Ito, ang aming mother. 54 years old na siya. Thunderbolt. So, game. So, yan guys. Trial muna to. Trial. Oh, trial. Paano ba yan? So, hanggang ilang level to? 20? Hanggang sa sige, 20. Hanggang 20. So, kinakabahan na ako. Sayang 100. Magandang laro to Price sa ba? family games yung mga napagmamahal. Pinupukan. So, magbato-topic muna kami kung sino ang mauuna guys. Bato, pick. Bato, pick. Okay. Oh, bakit? I won. Oh. Ako ang pinakauna. No, Ano ba to? you're cheating. Ano to? Good thing. Kunting ba to? O, bakit ito? Ano yan? Kidlat, ayan. Wala, bumubo kayo. Siyempre nag-loading gumagano. Talo ka. Ano yan? Ito, antena. Ote, ma-attract yan, ma-attract. Di sasabog yun. Sige. Panalo pa rin ako. Witty. Ikaw contact niya. Contact So, niya. wala. Oo, alam ko kasi nag-aral ako sa ICT. Okay, sige na. Kaya mo. Okay? Cham. Okay. I won 1 point. Mabawi tayo dyan. Cham. Cham. 2 points. Cham. Mabawi tayo sa akin. 2-1. Cham. Diba? Sabi ko sa'yo, hindi naman natin. On to Cham. Mat ganon. Oh, at least ang layo. Talaga. Hindi, wala ulit. Oh, sige. Cham.
Ah! Okay. Anong score? Cham. Wait lang, anong score? 3-2? 3-2 tayo guys, 3 ako. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, 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 cham. Cham, 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 cham. All 3. Cham, cham, cham. 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 Cham, cham. Tagal-tagal mo naman. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. 4-3. Loko si Rana. Ang sakit. Ang sakit yan. Brutal to, brutal. Nabali. Ay, hindi. 4-3. Mamaya ganito na yung pagpupok ko. 4-3. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. 5-3. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Warak na siya, guys. Warak na siya, guys. Okay. 7-3. 4-5. 4-5 lang ka. 4-5 ka. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. All 5. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Bakit? Cham, cham, cham. 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 6-5. Cham, cham, cham. Sira na yan. Ulo. Hala, guys. Oh, ito na po yung pupukpok. Sabi niya na. Joke lang. All 6. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Yan. Pag yan. 7-5. Pinukpok niya pa rin yung ano. Alam mo ah. Cham, cham, cham. 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 Ano score na? Lamang ka isa. All 7 na balik. Ang hina ng pukpok, no? Walang thrill. Dapat malakasan, no? Game ka na. Cham, cham, cham. 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 Madaya na ako ng ulo ko. Oh, nakas kasalanan mo. Nawala ka eh. All 8. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. 9-8. Cham, cham, cham. Huh? All 9. Tatapusin ka na. 10-9. Cham. Yung ano na yung tumama. Hoy, ito yun. All 10. Cham, chamba, chamba. Tatkarata. Huwag nila ko sa mo yan. Ako na. Kala ko ano nakakabit kanina eh. 11-10. Ay, hindi. Oh, 11-10. Ako 11. Ay, hindi. 11 siya pala. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Tatapusin ko ng laro. 12-10. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Tatapusin ko ng laro. 10. Cham, cham, cham. Oh, ganito. 11-13. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Last 5. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Score. 15-12, madaya. 15-13 na, guys. Ano na lang, Ano na? Cham, cham dito ka. Ay, I'll go. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. 4, wait lang. Ano score? Score. 15-14. Oh. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. Okay, all 15. Cham, cham, cham. Cham, cham, cham. All 16. Cham, cham. Cham, cham, cham. Cham, cham. Score. Cham, cham, cham.
Cham, 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 oh, di ba? Cham, cham, cham. Di ba? Cham, cham, oh, di ba? 17, Ano? 18, 16. Let's go. Cham, cham, cham. Cham, 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 oh. Loko! Tanggal na. 1960. Cham, cham, cham. Tagal tapos. Cham, cham, cham. Tagal tapos. Cham, cham, cham. Tagal tapos. Cham, cham, cham. Ah! Go, go. Last. Ah, go. Go! Cham, cham, cham. 50, 70. So guys, nanalo siya. At nawarak ang ating hammer. John's film. John's So, film ang nagwagi. subscribe sa channel niya, guys. So, mag-outro na ako. Siyempre, lalabas ka na. So, siyang nanalo. Mag-subscribe kayo sa channel niya. John's At- film. So, yun na nga, guys. I hope you enjoy my video. Don't forget to click the notification bell down below and also subscribe to my channel. Hit the like button at share nyo to sa inyong social media account. Don't forget to subscribe, guys. At saka, subscribe din sa John's Film. And guys, gaya nga ng laging sinasabi ko, always remember, be gorgeous. Be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye, guys!